Uyabona uNkulunkulu uma engakaze eveze kuwe, hhayi usuke ungakaboni okukhulu. Angikhohlwa eminyakeni edlule ngesikhathi ngisanda kujoyina inkolo, kodwa manje ngangifikelwe ukungakaza okuthile, ngibuza ukuthi ingabe lo nkulunkulu okhonzwayo akabona ngani ukuthi ngempela ukhona. Lo mbuzo wawungikhathaza kakhulu emoyeni wami, ngangokuba ngelinye ilanga ngaze ngayivalela endlini ngathandaza, ngathi ngicela ukuthi uNkulunkulu uma wukuthi ukhona, ngicela ukuthi uyiveze njengamanje, ngoba ngikhathele mina ukuthi ngikhonza into engingayazi nenginasiqiniseko sayo. Kwenzeka isimanga bafowethu, ngintshela ukuthi endlini ngangivalile emnyango kodwa kwaba nesiphepho engingasazi nami ukuthi sasiqhamukaphi. Isiphepho esasinzima ngale ndlela yokuthi sasiphephula yonke into esendlini, saphephula ngisho iy'nkomishi zaphahlazeka phansi. Ngavuka lapho kade ngigoqe khona ngithandaza, ngasukuma ngokushesha ngavula umnyango. Uvalo lwalungishaya ngay'sola ukuthi bengenzani. Ayikho i-proof eyadlula leyo bafowethu ukuthi uNkulunkulu ukhona. Angiphindanga ngafuna enye i-proof. Ngiyeneliseka ngempela ukuthi uNkulunkulu ukhona futhi ngiyeneliseka ukuthi bekuwuyena.